Tubanye biashara nende arimi na ng'ombe cia ndithi akaunti-inĩ Tharaka Nithi nĩ borĩte thirikari kaunti iu gwaka kiwanda gĩa kuthithia irio bia ndithi ciao kaunti-inĩ iu. Bo baugĩte bwabanyiria rũgendo rwa gwĩta kũranja kũgũrĩra ndithi ciao irio nĩara bongerete na kuuga kinya bwabateithia kuongera iria rĩrĩa bonaga kĩrĩ ng'ombe ciao. Mati Mugambi no wĩna ripoti njega. Kenda kuthongamia na nkinya kuthararia wendia bweria ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi atongoria ababia mabieria kana cooperatives ndeni ya kaunti nu bararikana kenda guchwira ntaira ya mathina mara monthe baithagirwa bagikurukira kiri urimi bobo. Turatimanite twinde twi atongoria ba cooperatives mbalimbali o ira irali almost 17 cooperatives na nikenda discuss turania atiri tuthiete ko ni kwithirwo mwanka thai nogu ni antu baingi mono especially processors beukitie advantage ya kwithwa bakigania antu nikenda batuika ona beire bakubagorera eria ni beyite gutethia murimi ona nini na twathi kuraithiririo mundu tuli kuringa bora economically kuthararia eria ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bararomba ngavana Muthomi Njuki kubakira kiwanda kieria kenda bakethirwa bakiendia eria riao na nkinya maumithio meria riri. Ni tungiuria ngavana nuntu mweno wa Embu tukoragwa kwina KCC na Brookside na bange kwina Meru Central masha gutukureria ya Tharaka Nithi guku ni tungikena tutumirite factory yetu yeria pala tukagenda ku process eria letu rigeta kwa Tharaka Nithi nikenda tubota kuletegeria letu guku tugo tuna factory yetu anatwi igwitwa Tharaka Nithi tabo tukigwa Meru Central ko tumabiragereria tiga kiwanda gia kuthondekeria bara uyuria mukayo nuntu bwa irio bira bakureterwa na nkinya kugura kuma kiri guntu mwanya mwanya bakiugaga bimwe bia irio bira baomba kwithirwa bakigura bitiethagirwa bire biega na kwogu bwega wana babakiritwe kithi gia kuthondekaga biao twathi kuraithiririo na irio iria rimwe tukureterwa the places Tharaka Nithi no kwithira ni irio itemitete the standard na ikyo kathi kwithira murimi arithi kurethia irio ino ukethira ikulenga kilo 2 ikulenga kilo 5 no ntuba utwika irio iria iretetwe itegentu kimwe ni tungienda turuthire kithii kia kuthia irio cia ng'ombe bantu baturetagirwa nyaki tukiuga ni he tukugura ni nyaki kuthie gatemwa githakani thaino tukareterwa michere matema muchere makamunta ng'ombe cietu ni tungienda tuthondeke factory guku ni kenda turuthagirwa irio cia ng'ombe na one Tharaka Nithi tugakura gikaroni giki kuriri na mwandiko munene wa urimi ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi Peter Kimathi Njeru araba uritie kugwatana bari bia makenda kuthondeka kiama kimwe kira gikethirwa kiri na inya wegwa kwina dairy processing plant ndeni ya Tharaka Nithi county kenda wegwa arimi ibakumba kuthi kwireria ria bantu akubi na iria rira irikumba kugura na bei consistent kana bei iri goro kena arimbeto bona becha na bona quality ya urimbo bota kurima arimbeto kinyaba bakuweta mantuma kuwa support ya mantuma kurutanwa kurutha irio na kurukiogu kuigwa kwina plant yagirwe kuwekiruthagira irio via affordable within the county ka subsidized feed cia nyamu cietu nkurukio tugwatana kintu kia tumono kia tugwatana kwamba cooperatives cionthe cia dairy tumbe kuwa turi amwe kiripotera Wero Juma kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi.